Mama Mbote? Mbote papa. Betokele wapi? Betoke na Ntavakai. Betoke na Bwala Ntavakai? Betoke na Bwala Ntavakai. Oui. Nini ke salaka? Mbo, yai mukena kututa yake madezo, betoke kunaka madezo. Et puis benoke tutaka yao? Betoke tutaka yao, ya metula na saki ere mukena kututa deja. Samu na nini benoke tutaka yao? Betoke kotsaka na saki pona kuteta plai na maboko yake pesa retard mingi, foko kotsa na saki, ti mukena kututa bosi muke dukula yao na shasime katula ba matiti ina. Oui, madeso yake pesaka bien awa na Ntavakai? Yake pesaka bien penza. Yake salaka combien de mois na ntoto? Mbo yake salaka kaka 2 mois 2 semaines en tout cas ya mekauka. Nini ngeke tubaka na bampangi bakelandaka nge na television? Mbo na kukuna Samu na kukuna agriculture est-ce que yake futaka bien? En tout cas yake futaka bien ngeme kakuna penge kebaka. Nini ngeme tubaka na bampangi ya matadi bakelandaka ngene? Ya mbo melomba mingi na bapangi ya matadi yina kena besoin kukuna alenda kuiza pe andike baka place yina ya kukuna ndike ba madezo ya faso betoke kuni na kayao ba place kele balenda kuiza bao pe yina kena besoin ya kukuna madezo anime kuiza andike baka place yina andike kuna madezo.